Selam aleykum Leyla Hanım. Алейкум селям. Sizin soyadınız ne? Менің soyadım Умерова Лилия Серверовна. Siz nerede ve ne vakit doğdunuz? Мен Өзбекистанда 1969 senesi Samarkand şehrinde doğdum. Siz neden uğraşasınız ya da uğraştınız? Қырымға көшіп келгенде өз зейнатым үшін тап боламадым ve laborant olup çalışmağa mecbur oldum. 2000 senesi Ахметшитке көшіп келдік. Ахметшитте мына енді 18 yıl gül өстірем. Siz masallar bilesiniz mi? Анам рахметлі çok masallar біз бала екенде çok masal бізге айтып береді. Bir masal pek kaldı akılımda. O masalın adı Narkamış еді. Мен o masalını pek beğeniydim. Bekim onun için o benim akılımda kaldı. O masalını men айтып бермeye isteyim. Bir zamanda бар екен, bir zamanda yok екен. Bir апайдың үш баласы бар екен. Екі оғлы и бір қызы. Олар біреу бармаған бір адада яшай екенлер. Қызлары пек дүлбер екен. Олен қыз дүнияда yok екен дүлбер. Сон бір күн баба ана екісі лақырды етіп бір қарарға келелер. Олар қорқалар, қызымыз қартайып қалар деп büyük oğlanlarına bermeye isteyler kocağa. Son onu küçkene oğlanları eşitip barıp aptesine aytar. Aptesi onu eşitken son nege oğrağanын bilmey. Suğa bargan sağıtların ala da evinden çıkıp bir gölge kele. Su başına kele, o suda da kamışlar öse eken. Камышқа келіп ялвара. Нар қамыш, açılsa da şu қамыш. Мен bu dünyada yaşama istemeyim endi dey. Нар қамыш da onu eşitken son açıla ve kız o қамышлар içine kırıp kete. Evdekileri o kızın bekleyler, o kelmey. Son ağası kete қыдырмаға қыз қардашын. Келе o gölögüne baka yoktur kardeşi. Son ne yapsın? Kete bir cadığa. Cadı ayta бар қайт кене o senin kız kardeşin o kamışlar içine. Oğlan kele son başla yırlamağa. Nar kamış. Yarılsa da şu kamışның içinde benim yarem var emiş. Kız kardeşi bunu hepsini eşite ve son cevap bere ağasına. Nar kamış, yarılmasın şu kamış. Kardeşine yar degen bu dünyada var emiş. Ağası onu eşite ve ağlay evlerine kayta. Evlerine kaytıp gelgen son hepsini anasına aytıp beri. Anası da kele gölge ve yırla başlay. Nar kamış, yarılsa da şu kamışның içinde yaş gelinim var emiş. Kızı eşte ve kene de anasına cevap beri. Nar kamış, yarılmasın şu kamış. Balasına kelin degen bu dünyada var emiş. Anası da ağlay evlerine kayta. Son bir vakittan son gölge ozun göz yaşlarını çıbırtıp ufak kardeşi kele. O da yırlay. Nar kamış, yarılsa da şu kamışның içinde benim aptem var emiş. Kamışlar yarla ve kamışlar içinden kız çıka. Ope kardeşin kucaklay ve elin alıp keteler köylerinden. Az keteler, çok keteler, oğlançık pek susay. Ve köre bir
уфачык чешме. Сон айта татасына: "Тата, мүмкін мен бұндан су ичейім?" Татасы айта: "Yok, мындан су ичсең тайчык оларсың. İçmek adam da yandı." Сон да кетелер, аз кетелер, çok кетелер, да бір су көре, бек су сай балачык. Сон татасына айта: "Тата, мен су isteyim, бек су isteyim içmeye." Татасы айта: "İçmeye, козычык оларсың." Татасы кете оге, bu балачык dayanып оламай, бара да içe o суын. Bir vaqtта татасы айланып бақса не көре? Қардашы кішкене козычыкка чевриле. Татасы ағлай, со не yapsın? Кене козычыкын қалдырмай, артынан анау чекіп кетелер. Çok кетелер, аз кетелер, бір бақчаға келелер. O бақча içinde bir балабан, bir терек осе екен. O терек түбінде де bir гөл бар, чешме. O падишанын чешмесі екен. Падишаға андан су алып кетелер. Сон o козычыкын юбере отлатма, озы де o терек түбіне мініп отыра. Bir vaqtта суға bu çeşmeye padişah келе. Енді су içeyim дегенде, o su üstünde bir kölge көре. Bir дүлбер, bir kızın kölgesін көре. Анда айланып бақа, мында айланып бақа, сон башын топия көтеріп бақса, тереклер арасында bu дүлбер kızын көре. Сон o kızға айта: "Тушмында güzelim, seni karım yaparım. Güzel bahçaların içinde bülbül gibi bakarım." Kız da son ayta: "Yok emirim, men tuşmem." Padişah kene son tuşne nasıl etip onu tuşurtayım terekten dep kene yırlap başlay. "Tuş güzelim, sen mında. Seni kelin yaparım. Altın kafes içinde laçın gibi bakarım." Kız buna da kaylı olmay. Son padişah kene tuşne son kene yırlap başlay. "Tuş güzelim, sen mında. Seni kızım yaparım. Yüksek saray içinde laçın gibi bakarım." Son kız kaylı ola da terekten tuşe. Padişah kuvana. Bu kız da başına kelgen şeylerin hepsini aytıp beri padişaha. Son padişah da soray: "Bu kızı kim ya?" dep. Son bu ayta, bu kızçık ayta: "Bu benim bu kızçık benim ahiret kardeşimdir. Yolda ozenden su içip, mına kозычыкка çevrildi" dep ayta. Son padişah ne yapsın, kозычыкын da kabul ete. Son sarayga kelgen son 40 gün, 40 gece toy etip, kızını zar-zornen kene de özüne kadın etip ala. Padişah ise avcılıkın pek yaxşı көре екен. Bir gün hazırlanıp avcılıkka kete. Ketkende de apayına ayta: "Men ketken son bir yerge de çıkma. Otur saray içinde." Padişah kete avcılıkka, kız razılık bere saray içinde oturmağa. Son bir vakit geçken son padişahın kadınına kızlar toplaşıp keleyler. Padişahın da bir taz davkesi var eken. O kızlardan beraber kele de ayta: "Kettik aptechigim, deniz yalısına barayık, yuvinayık" dep ayta. Yok dep aytıp olamay kız. Son razı ola. Keleler deniz çetine, kız ayta: "Men yuvinmajam. Men tek ayaklarım çayqajam."
Сон енді суға түшіп аяқларын чайқағанда бұл Таздавке қызын итере суға, деңізге. Деңізге түшер түшмес қызын бір арам балық ютып юбере. Таздавке қайталар, қызлар епсі Сол бір вақыттан соң қызлар епсі қайталар сарайға. Бұл Давкеде падишаны қадының урбаларын киіп, келіп сарайға оның төшегіне ята. Сон падиша қайта авжылықтан келсе не көре? Төшегінде бір чіркін, бір қыз ята. Сон, вай, саған не олды деп сорай. Бода айта, вай, мен қаста олдым. Мына бүтін кеміклерім ағырта. Айланып та кене ята. Сон бір вақытлар кечкен сон падиша сорай, кене сорай. Насыл сені саулығың? Мен не япайым? Сен яқшы... Не япайым саңа? Не япсам, сен яқшы олырсың деп айта, сорай падиша. Сон бұ Давке айта, анау қозычықын сойып, етін ашасам пек яқшы олыр едім деп айта. Я падиша айта, я сен айтқан едің, о сенің қардашың. Насыл оны сен ашажаң деп айта. Сон бұ Давке де айта, мен оны қой белеп соймасынлар деп сізге ялан айттым дей. Сон бір вақыт сон падиша чағыра айта, чағырыңыз қасапчыны болатыны. Қасапчы келе, байлай о қозычықын аяқларын ве енді оны соя жақта қозычық ерлап башлай. Жібер мені болат ақам, ялы бетке кетейім, өмірімнің соңында бір дувачық етейім деп айта. Болат қозычықын аяқларын чезіп жібере. Қозычық келе ялыға ве ағлай аптесіне ерлай. Болат пычақ қайрай, боғазыма таяй. Таздавке айтты, сой деді. Падиша қой деді. Аптесі қардашына жауап берем. Арам балық içindем, сия сачым тышында, оң янымда сұлтаным, қатып чықайым туғаным. Қозычық ағлай кене Болатқа келе. Болат оның аяқларын кенеде байлай, қолына пычақ алғанда қозычық кене. Жібер мені Болат, ялы бойына чапып кетейім, соңғылықта шу дүнияны тоя бақайым деп айта. Болат кенеде ажи анау қозычықын да чезіп юберем. Қозычық кенеде келе аптесіне, кенеде ерлай. Болат пычақ қайрай, боғазыма таяй. Давке сой айтты, падиша қой айтты. Сон аптесі де кене жауап берем. Арам балық içindем, сия сачым тышымда, оң тізімде сұлтаным, қатып чықайым туғаным. Қозычық кенеде қайтып келе Болатқа. Болат енді сояйым дегенде кенеде Болатқа айта, жібер мені Болат, ялы бойын кезейім, шу бақчаның içерсінден мен бір гүлчік үзейім деп текрар ялвара. Болат қозычықын кене ажи, бірді жібере. Сон падиша барып бақайым дей, сойған екенмерім бұл қозыны йоқым деп. Келсе не көре, қозычық чықып кете ята. Ве кете оны артындан, барып бақайым, қайда кете екен бұл қозы деп. Кете қозын артындан қозы кене деңізге келе. Келеде кене ерлайд аптесіне. Болат пычақ қайрай, боғазыма таяй. Таздавке айтты сой, падиша айтты қой. Сон деңізден қызын сесі чықа.
арам балық içindем, сия сачым тышымда, оң тізімде сұлтаным, қатып чықайым, туғаным, деп оның құлағына чалына. Падиша да eşitеп оны епсін, сон аңнай, не нас ыш олғанын. Сон бұны eşitкен падишах тез-тез қайта осы мемлекетіне ве бұтын дағжыларын жия да айта, барыңыз деңізге де о балықны тапып чықарыңыз. Деңізжілер епсі жиылышып келелер, балықын чықаралар топеге, балықын ортадан яралар да, оны içinden қыз чықа. Сақ селамет олып. Сон падиша қызын алып келекене сарайға ве қозучқын сойдырмақ істеген чубар таздавкені өзінің яланжы қадынларыны атларының құйрықларына бағлата да сүйретіп өлдіре. Мына олен етіп бұл масал ма бек бегенген еді, оның үшін бек ақылымда бұл масал.